KwaNdebele TV SA ngiyakulotshisa begodu ngiyakwamukela kuphi nakuphi lapho kufinyelela khona leli hlelo umkhanyo. Khumbula mntwana kwethu ukuthi leli hlelo umkhanyo kulapha sikhanyiselana khona, kulapho sibonisana khona, kulapho sikhumbuzana khona, siqalisana izinto begodu-ke senze ukuthi sibuyisane ngendlela yakhona. Khumbule ukuthi ngaso sonke isikhathi ubuchapho uzobenza kodwa lokho akusibo ubuchapho. Ubuchapho kulokha nawungalungisi lobu buchapho obenzileko. Inkulumo yethu nasiyithomako ngiyithoma kamnandi khulu kwamambala ukuthi ngikukhumbuze amezwi engihlala ngiwatsho ngaso sonke isikhathi ukuthi awukho umehluko phakathi komuntu owaziko nomuntu ongaziko, lokha nakhibe loyo owaziko kungananto ayenzako ngaleli lwazi aliphetheko. Manje kuqakathekile ukuthi lezi zinto esizikhuluma la ehlelweni umkhanyo umntwana kwethu uzithathe uzisebenzise ngendlela khona, ngoba-ke lezi ziza ngoba zizokusiza wena. Kunalapho khunye ezingakubonisa khona zikubuyise ngendlela khona. Isihloko sethu sanamhlanje ngesimnandi khulu kwamambala, sikhuluma ngemfiso, sikhuluma ngama-wishes. Uyabona lokha nasikhuluma ngento oyifisako, sikhuluma ngento kwangaleso sikhathi onganayo, sikhuluma ngento kwangaleso sikhathi oyicabangako. Uyicabanga nje awukayiboni uyiphethe, uyicabanga nje uyiphethe ngamehlo wengqondo, ikhona emkhumbulweni ihleli. Kunabanye abantu abayiphetheko ofisa ngathana nawe ungafana nabo. Kodwana-ke sizithatha njani imfiso sizenze ukuthi zibe yi-reality, ziphumelele? Siziphumelelisa njani imfiso zethu? Siwaphumelelisa njani amabhudango wethu? Phumelela ngoba singathembeli phezu kwazo. Zingakhi izinto esathina sizithomako sazenza abaza zathi nazitshabalalako sahleka sathi ngitshwile ukuthi lento la ngekhe yenzeka. Umntwana kwethu ayikenzeki ngoba bengeze yenzeka, kodwana-ke ihlule kwenzeka ngoba wena utshwe ngewakho umlomo ukuthi lento le ayizukwenzeka. Yoke into nasiyithomako ithoma ku-0, kodwana ukuthi iya phambili nofana iya emuva kuba senqundwini esizithathako. Kungakho ngilimi lokubolekwa kuthiwa into ezisizenzako kuthiwa what you do today will determine as to whether we will see tomorrow. Lokho esikubona namhlanje nalokho esikwenza namhlanje ngikho ekuhlungako ukuthi la kusasa sizolibona na. Ikinga enye sinayo sibabantu, sibawa izinto zokugcina, sikhohlwe ukuthi lezi zinto sizibawako kunala sithoma khona. Siba nemfiso esingakhona ukukhumbula nokuzwisisa ukuthi lento le ukuziphumelele ayiphumeleli njengoba isifiso isinje, ifuna umsebenzi, ifuna ukuthi ngisebenzele phezu kwayo, ifuna i-attention, ifuna nesineke. Akhe sikhulume kwesinye isikhathi siphatha imibono phezu kwemfiso esinazo, kufuneka indlela ukuthi ngifika njani lapha. Umraro wethu ukuthi sikhamba sihlangahlanganisa izinto. Namhlanje akhe ngikuphe iintepu ongazilandela ukuze ukhone ukuthi uthole lento oyifunako. Kokuthoma into oyidingako, udinga i-wisdom, udinga ubuhlakani. Ngoba ngale kokuhlakanipha ayikho into elungileko ongayenza. Uzokuphuma endleleni awuzukubona nokuthi nakunje sekuyonakala ngoba awunabo ubuhlakani. Kwesibili into oyidingako, you need an idea, umbono. Udinga i-wisdom, ukuhlakanipha. Phezu kokuhlakanipha nasele ukutholile nawuthandaza kuthandazela ukuhlakanipha ukuthi nasele uphethe ukuhlakanipha ube nombono, ngoba lumbono nawo ngale kokuhlakanipha angekhe wakhona ukuthi ufezekise ngendlela khona. Kwesithathu, nawuthandazako nofana nawufisako, fisa ukuba ne-direction,
fisa i-direction, ngoba li-direction le uyokhona ukuthi ukukhona ukukhambisa kuhle lumbono onawo phezu kwalokhu kuhlakanipha okuphetheko. Kodwana ngoba noma ungaba nombono omhle kangangani, i-direction nakungasiyo ngeze wafika to your destination. Ngenza umzekelo omncane ngalokho engisanda kukuveza kwangalesi sikhathi. Noma mntwana kwethu ungakhwela ngaphakathi kwekoloyi egijima kangangani, uthi ngisuka la kwaNdebele ngiyakhamba ngePitori, umbambo R573, ngemva kwalokho uyicalise ngeTjingalanga, ngiqinisile nakusePitori awuzukufika. Ingasi ukuthi ikoloyi le ayinawo amandla wokufika, ingasi ukuthi ipetrol engaphakathi ayaneli ukuyokufika lapha, kodwana umraro yini? Yi-direction oyithetheko. The idea is good, ngifuna ukuya ePitori, nginento kufanele ngiyoyenza, kodwana your direction is wrong. Kwesinye isikhathi sinento yokuthi singafika msinya la siyako, kodwana ngoba i-direction esiyithathako ibhoda khulu bekufike uphelele mamandla usendleleni. Bese-ke kwesine, thandazela amandla mntwana wethu, thandazele i-effort, thandazele i-energy, ukwenzela ukuthi ube ne-energy, i-direction ikube ngiyo, lumbono lo kube ngiwo, nobuhlakani. Nawuhlakanipheko ngokwaneleko uzokuza nombono okhaliphileko. Nawusuka lapho une-direction ekungiyo ekufanele ukuthi uyithathe, bese unamandla bokuthi lento icabanga-ke embono ikhambe ngendlela khona. Ngoba-ke kwesinye isikhathi i-direction nakungasiyo uyokusebenzisa amandla wakho bowuwaqede endaweni erong. Bayingakho abantu namhlanje esele bahleli phasi bathi umsebenzi angisawufuni ngoba ngilingile ukuwuthola. Umraro kukuthi i-direction le bekazizumela ngakiyo umsebenzi bekungasiyo. Khethu abanye nabakhuluma bathi abantu bengubo banomraro wokuthi bafuna amadoda wamarehe wamambala endaweni ekungasizo. Bathi lento leyo kufana nokuthi ukhambe uphathe into zonke zokuthiya, ngemva kwalokho ungene umango bese ulile uthi imfesi azikho. Khohle ukuthi ifesi ayitholakali emangweni. Manje i-direction iyafuneka ukuthi uye endaweni ekungiyo la uyokuthola khona into ekungiyo. Mntwana kwethu asisela amanzi, ngemva kwalokho siragele phambili. Ihlelo umkhanyo. Sasela amanzi. Lokho awuyikhohliwe ne? Ngikhohliwe, ngikhumbule nge-8 minutes kade. Mara indaba zona zenzi ne? Nazo sikazenza. Hayi sisiphethe. Hayi sisiphethe amandla ngowethu. Ne? Singohambi wethu. Yes. Waphusha wathi. Break. Okay. Noma ngayenza ibreak nami engayenza nami ngithanda. Sharp. Ngimnandi. Okay, start man. 2-1 action. Sibuyile mntwana kwethu, siragele phambili nenkulumo esiyiphetheko. Ibizo lami uBrain, the legacy, the man of the match, the man of the moment, ujezi number 10. Nkulumo esiyiphetheko siphethe ikulumo yemfiso, la sikhuluma khona ukuthi ke nawufisako uyithola njani lento le uyifisako. Ngisivezile ingaba zaba zine, ngayiveza yokuthoma i-wisdom, yesibili i-idea, yesithathu i-direction, yesine kuba ngiyo lapha ke i-power or effort. Ngase ngiyithwelelise ekancane likulumo ngithi umuntu ufuna umlingani. Nawufuna umlingani ungakhamba ukhuluma ukuthi ngikhambe ngaya lapha nalapha, umuntu olungileko angimtholi. Nje ngifuna umuntu olungileko nofana ngiyalisa, angisamfuni umuntu. Into engase ngikutshele ukuthi ke nalokho noma ungathandaza ukuthi izimo ngibusisa ngomuntu olungileko, loyo kumthandazo orong. Khe ngikuphe umthandazo orehe. Kokuthoma, thandazela ukuthi wena ube ngilinto le odinga ukuthi umlingani wakho abe ngiyo. Ngoba na ungathola umuntu olungileko, wena esimeno kiso ungakalungi, lento lezi nazifikako azizokuhlangana, zizokuklatshana. Asizithomeni thina, sizikulumageni thina, sibeni babantu abalungileko.
sikubawe ukuhlakanipha ngakithi imfiso zethu zokuthoma zibe ukuthi thina ngaphakathi sibe babantu abalungileko, thina ngaphakathi sibe nabantu abanokubekezela. Kunombuzo omunye wabuzwako kwathiwa, if you were someone else with everything that you know about yourself, would you date you? Would you be in a relationship with you? Would you be in a partnership, a business partnership with yourself? Inengi lethu angeke sakhona, ngoba inengi lethu lezi zinto esifuna ukuthi sibekezelelwe kizo thina sikhona ukubekezelela abanye abantu. Leli thando silifuna ngakithi asikhona ukuthi silinikele abanye abantu. Lezi zinto lezi esizifisela zona ngizo lezi ezi-opposite to lokho esikufisela abanye abantu. Khumbula mntwana kwethu ukuthi nangikukhomba ngomuno ngikufisela into, lento lengaphambi kokuthi iyokwenzeka kuwe kanye iyokuthoma yenzeke kimi ngokuphindaphindeke kathathu. Isikhathini esiningi imfiso zethu azifezeki ngoba sinemfiso esizifisela abanye abantu ezingasizihle, bese lento le kuba yini sithola i-taste ye-medicine yethu. Ubudisi esifuna kabanye abantu busuka buthome kithi. Kungakho kwesinye isikhathi uthi ufuna into awuyitholi ngonobangela ukuthi unezinto ozifisela abanye abantu, bese-ke zithoma zifezeka ngakuwe. Sakhuluma ngaleyo singene kancane endabeni yezondo. Izondo mntwana kwethu iyinto embi ngoba ifana ne-cancer. Ulaka izondo lento le ifana ne-cancer ngoba ilimaza wena ekuphetheko. Nawuzonda umuntu, nawumbona khamba lapha uthoma uyafuthumala, ipumulo iyachwabana, ipandla iyachwabana, uba mumbi. Ufuna ukukhombisa lo muntu loyo ukuthi ukwatile, lento le ilimaza wena ngoba loya muntu loya la khona wena ujabulile. Ngifuna ukuyiletha nehlangothini lokuthi la ukhona kubuhlungu ubuhlungu ngoba kunento eyenzakeleko engakhona ukuthi idlule. Kunomuntu okwenza into embi awukhona ukuyiqolela, nawuthoma uyiqabanga iyakulimaza ehliziyweni. Mntwana kwethu idlulise, iqolele ukuze ukhona ukuthi kube nespace epilweni. Ngikwenzela umzekelo omncane, cala msi lokha nawune-stress ukudla kungeni. Lokhu kudla akukakwenzi litho, kodwana i-stress sakho lesi senza ukuthi-ke umzimba ungasawukhotsofatsa, ungasawunikela lokho ekukudingako. Kunezinye izinto ezisivimba ukuthi siye phambili ngoba-ke ziyasilimaza. Lisa intwezo zidlule, zehlise epilweni ukwenzela ukuthi imfiso zakho zikhona ukuphumelela, nakumkhumbulo ukhona ukuthi usebenze ngendlela khona, ungazithola ubuyele emuva ubuyeliswa zizinto lezi engekhe zakusiza ukuya phambili. Okudlulile komntwana kwethu kubale njengento ukuthi kwakufanele ukuthi yenzeke. Ilethe ini ize kuwe nge-reason, a season or a lifetime. Zibuze ukuthi inkinga zakho lana-ke zingenaphi, nobungani ngokunjalo. Sihlangana nabantu empilweni for a reason, a season or a lifetime. Kunabanye abantu engafanelanga ukuthi simorose isikhathi sethu ngabo ngoba bona beze ngokwesikhatshana, badluli, bebalethe i-chapter ethileko, bebalethe i-season ethileko. Kungibo abenza ukuthi sikhona ukubona i-value yepilo ngoba kufanele ukuthi ubuhlungu sibuzwe, kufanele ukuthi basizwise ubuhlungu, sibathande, basizwise ubuhlungu, sikhona ukuzwisisa ukuthi thina lethu ithando likhamba lifika kuphi. Kodwana-ke nasingakhona ukuzwisisa, sikhamba sifuna ukuhlala phasi, sifuna ukuthi laba bantu laba babuye emaphilweni ethu bazokuhlala nathi, kanti bona umsebenzi wabo bekukusifundisa. Kunesitsho esithi, if wishes were horses, beggars would ride. Nawunemfiso yelela mntwana kwethu ukuthi imfiso azisizwe impera. Wena sikima uphakamise lokho kufisako ngoba nakusemkhumbulweni kunala kubuya khona, ongaphezulu ukhuluma nathi in a form of imagination, uletha into lezi in a form of wishes. Lokho nasiphumelelisa lokho ekusenhliziyweni zethu, siphetha amabanga ayokusiza thina, ayokusiza nabanye abantu. Into engakutshela ukuthi sonke siyokuphumelela, into esizifuna siyozithola, ukuthi nini kukithi, ukuphumelelisa imfiso zethu kukithi. Njengehlelo umkhanyo ujamile,
kukuwe ukuthi uyasondela kiwo nofana uyawubalekela na. Lokha nawusondela kiwo uyokuthola isizathu sokuhlala kiwo, lokha nawubalekelako uyokuthola isizathu esimbi sokuthi ungazitholi hlanu komkhanyo. Ihlelo umkhanyo lethela kuhle kamnandi khulu kwamambala ikwande ini wayengikho seyikhatha la. Hayi, icadelela. Okay. Ihlelo umkhanyo ulethela kamnandi khulu kwamambala yiNdebele TV SA. Mina ngiyakuthokoza. Ibizo lami nguBrain, the legacy, the man of the match, the man of the moment. Mina mntwana kwethu ngiyathokoza. Asihlangane godu ngokuzako. Siphethe sinye isihloko esichisako ngiyathokoza.